For me chat here be my na ye ho akwaba e de by Grace TV GHSO me gidi say obo ade nyankopon twedi ampon totobo nsu ya obo nsu obo awia na dom ene na humo bronti abusua Ghana man ma ye nyina ye ho ye agye ho ye mobo wadom ye nkwane ahoden ya san ahia biam e wo by Grace TV eso na abusua ene ye hia ohwe bia ye gina ya Mr. Meka enye obi na beka chro aha eye Kumase Baba Yara Agopramaso yes Kumase Baba Yara Agopramaso ya ewo amekom afi esanso ben asokwa na eben asafo ewo Kumase mountain so eho na sa bre nyankopon twedi ampon basa yadom eho ye mobo na ye yina ye hia mu a ye besoma santeman ene Ghana man na se de ye yina anim no that Lumba aye nyame edia ama ene ni wachi nsem bebre abusua ena Akoso ebi ya court nsem ebi ya busuafo ensensem ya we kawe na kasa ni nyina mu na beto odwase yankopon twedi ampon ya adom no hu ye mobo a sabi ayie no epai mienu ya Abusuapanin share ne da ena afei Mr. Meka the immediate family of that Lumba so share da na Abusuapanin share da no oka ema amansen na atiase se nyame ya adom a ba se 13 December ya memende bai ena obey that Lumba yi abusua yanka bia nhyem enu amu ena beto odwase the immediate family of that Lumba metre that Lumba the busuafo ya Mr. Meka oni omu free afro ba komu afei ne maami enuanom enso beto odwase da bi aye no braso sa 13 December ya nyankopon ya no mende ya enye yi esanse omo chirem se busuafo ni bi akwantuo mu afei enhwemu omo ye omo nyanye wie eni nsem bebre ntaye ne maso tie na kai sentam kese ba mu ama sa be kwa no kasai ensem no wo Accra High Court ene day yeko Accra High Court ya yame adom china ena atemu ni beba na yebeju ha wia ai baba ya sponsor se ba kan yebeju ha awia no ama yebeju awia no se kakra ye bekoso foni ni betwa agunya de besoma mansa na bua ye ba no kwan se na bibia ankoso ase awia yebeju ano na bibia ankoso ye se ye atwen ye mu azan se omo wa ka kire se anumre bi e bon se bibi koso na ya twen ya be so don hwele ennan nie sabre enokwan nyame animie o hwe de ekoso ha ohun se ensiesie bi ahyase ekoso ya won we ensiesie na kire se eye no omo beye yakopon twedi ampo ya atomo ameme nde beye on beye that Lumba ye but of course ye yina ye nim ye na di one dance se sabre kram no ka say court ense no bi o court enya enka ho asem court enya rule ye e ma ye hu ba bi enso ade board hu no be fa ye injunction nsem no nyame admo chena e na court e be kasa ho however the atie ene se eye no e be koso said dia isi etie na very shocking okay it's you round ye ko hwe de koso ne sa okay yes very shocking and of course we are all surprised but then ebia enim the ebia obi nim ana the obi atie and even though asem no injunction no nyam watch na anopa no ndu and a court the atemu no beba no sabre baba du an ye hu se sesi ahyase e koso as ni na che ye no e be koso but then ye nim and am nim the ebia omuso nim o say ke bia court ka se wi a and abusuafo amansan omu gina obi abehu the year no court was in the kwama no say year no ombenya ya na so munyanye however mze Abusuapanin ne mpanyi for dem che say o monte say odogo bi enu abe sabe obedu ase ya o ma sha say yensi na onim ansa ne bewa akotwa de ekoso wo de aso amansan no aha ye Kumase monte so yen kaka ye ho kakra busua ekwan we twa aka che awansan ekwan we eko amekom Methodist Calvin Methodist wa Kumase amekom ha afei eko is my kitchen is no zakwan we aso paifa obonku so a de obekwa de akopie HFM na afei afon kwanta Amaga Junction that's na what yes in kwantimpon so and na wo hwe ahanso a ekwan we a ekwan we na kwa akopie Golden Gate na afei de wakwa akopie amekom runabout na ne what yes amekom traffic light na onam asafo na akọ no of course ahanso to ne de hwe ase a ekwan ya ewa ase no sa kwan we edi okwa edi kopie o branch fa bonku so a edi kopie tia mass na sa kwa end afi asafo edi wakwa kopie abinti ketia na ona akọ no na Kumase atedi kakra de twa ha yes Kumase atedi kakra because as it stands now as a mu acheche binom si o yeyi ebeba so bi si o ye nim se ma so enti it is as though there is a bit of divided attention ewo Kumase mountain so father Lumba no na nim ye kaka yo kakra sana ye ne wo wa kasa okay ye ne wo kasa nyesa okay
yes, I'm going to do I say, aha, me director Tiam na skaka. Obo do I say ah, eni pam pempem a, and I say nipa aka wa begina yi. Omo nyina ye ni ti no maba because obe omo na omo kasa bi say o, eye ni ni baba so, e bi so eye ni e baba so, e san say omo e bibia wie. However, court nyan kasa enti no ye ntwen de nyame advocate na court beka. But then Abusua ka me ho na no kwan so obo do I say ah, sa be ni gina ha ye te say enwum bi bo won nchen ha say enwum e bo Kumasi Mountain that Lumba nyom. Ye mete wa say ah, ye ya ka control so TV. Na etwago na yeme empanyifo wa say any bi nkasa na yentie kakra ya omo eka yes okay yeme empanyifo ni bi na yenhwe say betimi ni bi akasa okay me ma me wa asenti ba na me ma me nkasa o me wada ma pombo ko de na me adome ho ye pa ye da oba de nyankopon ase e ba channel din de say wada ma me ba je fe makua okay mama free for na obodu asa me de me tia ya me fia na wo he oh nice okay yes ya the tie ne say that the Lumba sensemi aideja ebisi aye ni baba so ebisi ema so ebi kwa so kan me kwa chima kwa me ba yesi funu na yila sa oti no infa ekrom keti o musi funu na yila TikTok so yesi funu na yila sa ye hu funu mi nyini sa se oh abla adai okay yesi o funu na yila tie de ye kwa ye ba me kwa mada no bi be ka se funu na ba so a mi de mi ka ba hai okay tia me ba be share se me ba so ye border question ba di pa bia se de ni asa okay them say that Lumba ye nyame dia ensem bebre na akoso them say ye dia what it ensem ni bebre say si akwa no ka say ensem da so court yeah that Lumba ni nua ba ye only free of Lumba ko and then they wofa ni ma me nua ne ono ne ma me enua ba omu na che say eye no baso me de ye mo asan say ofoso mo ye nhwemu e for the kum that Lumba on ensem bebre then so Abusuapanin che say on the things to be ye and the mint nchire mu hwe say bia na say ba me de me na ma chembra mu si funa ye ti me kwa me ba ya ye border question ni kwa ye me nwanwa say ye border question Matia, it be na o ka dia che Abusuafo say Abusuapanin o ti o na o ka dia che